Kamuka kena Mwatui tata o kgone shu ka ke thome ka go leboga batho kamuka ba le go fala pela Mwatu le mamma wa tseba nna ke no bitsa mamma Yukwa relafela o matsogo ona ba fele ba re ke ne matepe a ke no ba ke re mamma ke a le leboga bana ba kgoši go beng gona ga lena fa re ikwa re le motlotlo re ikwa re thabile kudu ge re bona setšhaba se emaema mo lapeng la Mwatu wa go emaema ba dia selera siriao bana ba kgoši emaemang ga bone molatofilo le ka lapeng la seemaemi ke leboga ba kua bogoi baka ga lesese ge ba mpelegetše baby ntabutanaka re tswa gole kudu re nele about 15 years now a go rone gore kudire mo go thobejane you deserve that re kopane sekolong re be re le kwa sekolong re le khwaereng o bina kwa alto ka kwa morago nna ke bina mo gabase wa tseba ke swara kgona a kry-e poso ge ke ntse ko lebeletse re nametse stage ka no bona mosadi wa ka go approacha wankgana wa rea tšeo di riago mara ka feleletša ko go swere Maja ka umpelegetše bana ba bararo re leboga Modimo wa mogalaledi le mangelo ikamoka a re šogofatše a se gore re a tšwa ka mo lapeng la mamma mara re swanetše re thome merakana ya rena re monna le mosadi colleagues ke a leboga ba beng ba ka ke a leboga le ba ba sa fitlhago le tlono ntebogela la tseba gore a ke sa no dumediša mang le mang a ke dumediše batho ba go latiwa la botlhano ka re ke baku ba tseba ke fele ke ba botša ka mogo kwa mmerekong re rena gore tlhokomele re tla le dikhaftini mmerekong re ne batho ba ba re ainelago ntebogeleng banbeng baka le nna ke a leboga ke re ge le sepela le boela morago Modimo le badimo ba gabo lena ba sepele le lena re tla o bua re kopana go bongwe re a leboga batho ka moka e re ko consulte ke botšiše gore ke applyana alright bara ka lebala selo se moloto re tlo thoma go consulta moisa gešo tša go no be re taola di tšhelile o tsebe gore re fele re consulta le gore le kwa mmereko re fe re founa re ke breaki re je na mone mo ba gabo rena ka mo ke sp o fela a re ebane e re ke founele mosadi ke mmotse gore ke ya 69
re ithuta tše ntši go ene Mafolo le rena re tlo fela re consulta re ne basadi go ba le mosadi Tebogo a se Papen Flays ke a leboga program director